Utehab 2023 yetel tujabil 2024 yan uyilal kab echibilkin tulumil México. Cabeta ojeltik bixelu beita la wilike. Utial ma ulobil tal awiche biktab kech awil chembeyo mishwa tumen balan tumen muyalob. Ma ilikchenye telebosh lente sobo wa ulak ba alkesh beita wol kubalik uhulekino. Utial awilike kabet yantech unukulil utial ma ulobil tal awich. Yan nenob wa filtros utial telescopio, binoculares, cámaras, celular, wa ulak nukulo. Chembashe wa minantech leba ashoba, yan ulak bishgel ubeital awilik uchibil kine. Beishan ubeital abetik el chanholti huum, beikucha uman uhulekino, kachaik uhulum, watu ush beitashe, laili kuyesik bish uchibil lekino. Wayantech telescopio wa binoculares ubeital ametik uman uhulekin ti el kuchil ehocheno chenle tile hulkenawil kuyilal tile pako. Yanulak bishel ubeital awilik lebash kunyuchula, machay uman chembeyo. Watak awhiltik ulak bish ubeital awilik uchibil kine o kenti www.culturasolar.org. Vivamos juntos la magia del eclipse. ¡Hasta la próxima!